Tadalingi kamsa, three numbers zolange, pedeb da debe mingse kashish manguru shahi, and kisi numbers zo pedeb la nyeba yabaina, and tringi mingse digi de and pen top shu shure samye. And then do sambat three numbers zolange, pedeb da debe mingse kashish manguru shahi, and mingse thoma delaya, author. Author sidu sambala zomba bolaya authors chichikuye, and chida author da writer ni, and zomba buniga lolaya dus kugido. The thumb reya author la du sambalaya tab thobo zomi the writer la du sambalani jigsa gyu da thindi thigi la ya ani writer sigre ma do ya authorship ming di ju mare the de ya chiru se baina author writes books se du sambalaya zomba bo ye tab to res author se du sambal zomba bo writes se du sambal to res books se du sambalaya tabs Tundo zomba boy tape to rest ure and they shugi siksa de topics sidu sambalaya jushi sigre pen number zo kamu na be ne le tha na shingi tamshi che be ne ngan jushi chi thone ngan dus nangrwa son za topics sidu sambalaya jushi khae ro shi ham jushi ji le ya topics chi ji khugi the topic de khagi ne ya tik do on the page understand what is your topics this malakhirangi jushi khayenams what lana khare your lana khangi topics this samla jushi is this samli nams chechi dus thewa chagi do kapdila thendo khirangi jushi khayenams sure the jushi this samal khond shwana shani topics la ya jushi chi khugire and they shugo ki siksa de chapter sidu sambalaya leulaya chapters chichugi the de laya ngu sikdup sabina and this chapter 1 is all about compassion sidu sambala leu thambu de chasa ningje gores chapter 1 sidu sambal leu thambu che all about lana any they call us khari call lana ningje call like compassions thundo ni chapter 1 liu thamba de ni ningji kola ya du sre sugre kab de la is sidu sambalaya re le ya du is chi khuge la se de shugu ge siksa de kharin shubena volumes sidu sambala pe le ya volumes chi khuge pe da ni zo tepten sidwa tepten thambuni basumba pe thambuni basumba chi sugura de le ya ni volumes chi khuge the volume laya sikdu sabaina understasha this book has 5 volumes this samala thab de la pe nga yes this book has 5 volumes samala this book lana thab di has lana yours khari yore lana 5 nga volumes samala pe sigure twendu thab de la ya ani pe nga yore sigure de shugo ki siksa de dusra stanza sidu sambala sholo ga le stanzas chikugi jidan stanza sidu sambala sholo ga sinele mindo sikji sinele mindo niga lo dusta thuda jiba cha de sha sonza ni de le ngi sholo ga pesun to shaye sonza stanza sidu sambala sholo ga the de le ya chigrup sabina and this chagito I wrote 3 stanzas to sambalange shologa sum teens. I lange che wrote lana teens. 3 lana sum stanza lana shologam sikje. Tundu nye shologa sum teens sure. Last day the de shugo ge ngutsugi siksa de kharin shwe na nambazo leya and siksa de industrisha summary sidu sambalaya jongi laya summary chichugi pena zo dun tente lo baina dungi jungi ham chamre nangdun chichugda jungi da nangdun ni chibare delia ani jungi delia ani summary chichi inji ke tholeya summary chichi sure tindu samatang zu summary delia sidu sabina and this
What is the summary of this book? Thep di juni khan rhythms. What is lana khari res? The summary ladu sambala and juni of this book lana thep di rwa tindu samba ani thep di gi juni am nandu de ani chuk tak juni de khari res sure. Ola say the indu samala summary la du sama junin che ande shugo la editor sidu samalaya somde balaya editors chikugi pena thap chi chumgi yona chumba bu khrama imbache ya te chumde chigen khanza jirwa te leya editors chikugi ande shugo la reader sidu samalaya loba bu te chumba bu ji yo baina the lower bu map in on the somba bu de yo bin pendos ke marwa de indu sambani lower bu de injita guados and the chadora de indu samba readers do sambalaya lower bu khanza de leya readers gra and they shugolaya addition do sambalaya parma parshi sigure pena thap thante padun chavena any di parthen thangbure da di parthen nibare da chijugu da addition la du samla parshi cha and first additions chila baina parthen thangbus second additions chila baina parthen nibare di pare thing nibare yamena thingba thangbu bargyona first additions ra first additions du samla parthen thangbo chijung dus kuye and they shugola page du samla ya shongwe sore shongi chik ni sumngi shongi ching loingi shongi ni loing sigwa I read 2 pages I read 3 pages sigwa 22 page sidwe samalaya shongwa la ya page chichuge and then shugola printing sidwe samala padu la ya printing sore pinang juda zomba buji tab thebena thadi ma print out chorwa ma dus Padu na warwa sonza printing sidu samalaya padun chavalaya printing sijukuye and they shugula translator sidu samalaya lojawa ham kegyu chige khanza delaya translator sure kegyu de pen samsam nanzo yigurian chi khanza cho delaya Kegyur chiyen da higyu chiyen niga lolaya translators let's say the tharing gingan so keep it up that de ming chi dan de wa de and think jama yele se nang la ya kya de je yo